Ljubav Jelena je mukotrpna. Jel da? Može ta ljubav da košta i dobro. Jer znaš kad to je ili da bude ovako ili ovako. Je se desilo nešto noćas ili ne? Da ili ne? Nije se desilo. Ništa. Zmaju onda ništa. Čekaj da ti kažem. Ja ne mogu nikoga silovati. Ni spoljašnjom svijetu, pogotovo gdje snimaju kamere. I gdje treba odgovarati za to. I svaki čovjek koji bi silovao ženu, ja bi ga nasmrt osudio. Prema tome, njezna je odluka i ona odlučuje, a ne ja. Njezna je odluka i od nje to zavisi. A od mene ne zavisi ni 1%. 100% zavisi samo od nje. To da objasnim tebi. Jer ako ne objasnim, možda će me neko krivo shvatiti, ili gledalci, ili vi kao voditeljka ili ukućani. Ona je rekla sinoć javno Bojane bit će seks, a nije bilo. To je njezna stvar. Čekaj, to znači obećanje ludom radovanju. Tako je. Onda sam ja lud. Onda ispada da sam ja lud. Zmaju. Ali ovo je druga korpa. Prva braća za oči s Vesnom, sinoć ova javno obećala ništa. Čekaj, u kome je problem? U tebi ili u ženama? Ovdje se očigledno montira montaža. Da Zmaj bude ponižen i da bude to što ti kažeš, a da neko zloupotrebi. I to mene onda vređa. Ako me razumiješ. Ja ću ovu djevojku, koji god muškarac ima nas 8 u kući, hoće prepustiti. Evo vam je, nije sa mnom ništa imala. Ma čekaj, Zmaju, ona je ušla ciljeno u kuću. Nema veze koji. I čekaj, izjava pre ulaska u kuću je bila da ulazi zbog tebe. Želi da bude Zmajica. Pa njezina je to izjava, nije moja. To je njezina. I gde smo onda stali i dokle smo stali? E sada, ona je malo vraguljava po svim mogućim pitanjama. Postoji osnovna sumnja da ona pusta zeleno svjetlo nekim momcima. A muškarac je muškarac. Nikada pas neće zakujom ići dok ona repom ne manje. Ova mala već repićom vrti drugim. Ovako. I ne daj Bože, ja i Marko moglo je jutros doći do Belaja zbog jedne ženske. Onda nisam pametan ja, lepo, ja kažem da su se ratovi vodili zbog žena. A Marko se sa mnom... I sve se vrti oko žena. Marko se sa mnom poigrao, a ona mi nekako kao da nije stabilna. Ili... Nisi pravu, ona tebe voli ja. Ne. Kad si izašao, svi su bili protiv tebe osim nje. Mene slušaju uvijek. Ne znam ja. Svi su htjeli navesti nju da ona kaže ono što ne misli. Nema Zmaja, Zmaju u izolaciji. Ona je jedina bila, čak i ja sam kao voditelj htjela nju navesti da ona priča protiv tebe da bi te mogla ja zezat posle. Bila je za tebe cijelo vrijeme.